Suzuki team 1-2 for them. Juan Mia. Countdown is on. Van Wallace. Oh my goodness me! Look, here he is. He's up. Inside that shot. In turn 6. Greatness is knowing what you are capable of. From the champions of MotoGP 2020 comes the new Gixxer, born of greatness. Eminent Hmaichhanah thlir tu zong te chibai ule tun chuma hian wing commander HL Risanga chaltlang li liveng ami kan ron kom dona ani hi Mizo ten kumrei tak kan nei to lo achanga kumsum tum panga nuwa kan nei le ani a kan van nei em a aizol aron ho kan chang fu ani hian hun that tak min pe a achunga lom thu kan soyani chibai le vu risang amasa in ule pate in chung ko chanchin inu pui fanau chanchin te min han chil ta che le kanu le ka pa atang tanila kanu hi cher thangi ania ka pa hi kol khuma ania unau pali kan nia ke ober dot tu kania ka chang meichia oma kante bari mi pa ni boka chuan kanu pui hi dr lalram pani chong thu ania papa kan neya remlal pe ka leiri tia ming kan sakania thlakwa le achan ve ni intuna kan zawain zaltlang liliweng kan khosani tuna hian Indian Air Force te ilong ni ta a lungleya tiro in post tuna lungleya unit commander angin post ka chelme kani ani le chu enge I wing commander chuanin inti ber kan Air Force a chuanin military unit dangjong ang thowin role kan nei thawa unit khan nge specialized role kan nei thawa tuna ka unit omna ka command hi air surveillance role lam deuhle kania chung chu kan na pui ber chuni kan unit a chuan ani le chuan in unit a chuan in solaya lungleya chuan a ho tu ang in I om unit commander angin kom tuna ani chu ro pui hle mai a lano pang si alom om hle mai thalai no pang han ti la tero thalai te nge chhonom tak in ron chhuaka kan chhuang tak set chewa I engtin nge Indian Air Force a hian I lu ve ngot dan hi kalu dan hi mitam tak chuan ka thlan sa renga ten min ngai sak mai the ma ro chu Air Force ka lu dan hi keima atanga ka ngai dana chuan ka thlan ni lo hianin pathian hin mi thlan sak zok hian ka ria achan chu school kal lai tang to a military lam tuina nation pa ka ni ngai lowa khatia lekha te kan zir chhowe mo pa graduation kan zo nu khanin ka kong zo tur ka chian lo lai tak sangni pariat khami recession hun lai vel khanin na ka campus placement ka mu kha tlang le ta si lo kha ka beidong ril ru velu tuka chuti lai tak chuanin Air Force selection team kha aizolaron kala ka va exam ve roya chutia clean tumna ril ru po nation palem lo khanin exam ve ka chak ve rim rim wang khan ka va exam ve a chuanin ka lo tlang ta zela chuanin interview tura varansi te ka zu then thlak khanin hemi selection kha lo tough zia la min an lo beina sa zia kha ka mu chho ta chu takara avoid khat atemna katlang tapur kha ka hriat chian chu pathian in hemi kong hi minzo tir du adu ni hi ka tita chuanin second thon elo khan ka join ve ta top mai ani le chu tiang tur chuan enge thiam na te enge ngai eng subject te nge ngai ang Indian Air Force lu tur hianin amba sabera chuanin officer entry tur chuanin graduation kha a criteria basic requirement ber chunia nakina a branch te kanla soi chhojal turangai la
engineering entry ka luwang khanin engineering ka zo nuwa kaluta chuanin ka na tho big hi engineering branch thana tho tur big ania air force su tho na le call hi ni do bera call apo khanin call chi sang radar atanga missile atanga avionics til sang call til lir ni wang khan engineer na hi tam ma chu ta engineering entry lu tur chuanin engineering degree first class apa sanga ya chu ni lo te po chu branch dang lo ma nakin ang so chojal tura ka ngai chu kan so chojal non ne ani chuanin a thiam thei pol tu innovation shimani mo tero nia zirna la ma hianin average ai chuanin ka sang the dang chu kan ti chu te thiam filor chu kan lo na above average te chu kan ve ma na alom ani le izir pe chi nge ini hostel ka om hianin ka zir pe zolin ka in ria achan chu min mentor tu on om hianin ke ka skills te enhance begin ka ria mania zirang ai che hianin ka performance cheda uthin ka ria chu wangin mentorship om le om lo hian ke ma choni kongro su ven ka ria Apuii.K chi innovation shimani chu tero no enge chu tiang lai college chowa po chu tiang ang ril ru chu ilo pu dei to i chuan om hle me ya ani le I nangma kha Indian Air Force a hian I wing commander ti topin kan han cheve ta che ke ni chuan in line hi kan shelo lu tu ka enge I missile lampang ti te kha kan lo she thuak ka khalai te kha enge I ti ber ti kha min han chi chiang le te a zau zo kin ka thil ti ber hi soichen nan Indian Air Force hi organization angin enge an ti ber enge an din chan ti kan soi tran taila Indian Air Force hi enroll pui ber en chuanin Indian Airspace ven him hini bul pui ber chumi dota chuanin humanitarian assistance and disaster relief kan tema HADR operations natural calamities te om changa mi pui har sa jok te va pui hlona manga kan thenga nga air asset manga kan pui te kha kan role additional role ania chu main kan primary role an soile taila airspace ven him kha kan pui berania airspace ven hinan chon nge kan mamoti chuanin masabera chuanin hlona kan mamowa hlona khan kan enemy target te kha hlona long kha chuanin aka thlak theilowa missile kan mamo le ta missile kha le missile le hlona hi ama mai hian mita nei lowa mit mit pek nan khanin radar te kan nei le ta khatiang sang khanin airspace kha kan Indian airspace hi kan defend ta ni chuanin example han lataila melma thlona ron lut ta se mi ron bei turin khata khanin ama sabera chuanin kan philosophy kan follow thin chu detection interception le destruction anitani chuanin khami hostile aircraft kha ron lut ta se chu kan philosophical phunga kan ti ma sakber tu chu detection detect tur chuanin radar hmanga detect anga ya anilo chuanin manual spotter step on om theita anwa detect ta hei hostile aircraft ani nge ni ti an threat che nu khanin khami target va intercept tur khanin jet fighters a thlokanga jet fighters khan a intercept ti chuanin athil ron tumber bom thla ka mo rocket ron ka mo missile ron ka kha tumber ani ti kan threat che nu khanin athil ti tum ti thuanop kha kan tum le tur ania chuanin chu kan ti thei nuwa destroy kan tum le tur ania destroy nan chon kan mamo missile kan mamo rocket kan mamo bomb kan mamo chu tiang ti tur chona destroy nan chuanin air to air missile thlona omsa thlona tanga ka chu chi oma chu lo ani ro chuanin surface to air missile om le ta ground tanga ka chu chi chu tiang mang chuanin khami aerial target ka kan kap thladon khania chu surface to air missile operate to ground tanga lo kap chok tu te zinga mi chu kanek chu nia ka specialize na ati chok chu pui le mai intin nge ani azir inzir lai na hau takim
engineering ka zone kan ka luta kan specialization om tur hianin ma sabera training hi phase 2 min kan kalpuya phase ma saber kha tharuk training ania Air Force Academy Hyderabad a khwanin khami kan zo khanin aeronautical engineering level anga thleng tur khanin kum khat training kan nei le Air Force Technical College Bangalore khami kan zo nu khanin kan zo rual khanin tunge thlona aeronautical engineer ni tur thlona point chithum kan clear le fighters transport le helicopter kan tia chuan tunge radar aeronautical engineer ni tur tunge communication lama tunge internet warfare lama te kan tia tunge missile lama te kan clear le ta chumi second phase kan zo rual chuanin kan specialize na tur thawa kan kal peng le ta a train missile la ke mangte tharuk kan zir le tharuk kan zo nu khanin kan field unit amin post ta อันนี้ต้องกลุ่มขัดอินเดียตีนะกลุ่มนี้ทารุกกลุ่มขัดแหละทารุกอันนี้แหละจุดตาจวนนินอินจิรจวนอินกาเป็นมิสไซล์กะฮีfiring range เวดกันเนี่ยแต่อันทราโคสเลียร์คนนี้ firing range กันเนี่ยจะจน practice firing จู่ยูนิตตากันหลุนหัวกันกับเวชินไอ้เจ้ากับฟุตจะเต็มอันนี้กันmissile operate hi supersonic target tana an siamania Russian missile ania supersonic ti chuanin speed of sound ti chuanin kilometer sang khat zahni per hour aya sang ka thlak na tur ne chu tiang chu a target hi realistic doin om theilowa chu wangin thlona tanga aron thlak barrel te hi kan target a kan man thin chu ni อันว่าไม่ตีโอ้นวมไปอังรังคบไปอีช่วงเตตานจวนินอารมณ์อมบางโอ้กตีแต่รอเฮลายอ่ะนินนี่อีอาร์ติเคิลเตกันลงหัวอีทลายเตอีเวทูเตกันลงหัวอารมณ์เล่เมียโนปังเตสีอินมิโซทลายเตมินเวมาขลายอ่ะเตคานินเฮขัดยังอังอีโกมูตุชาอินฮีทลายเตตุนไลช่างทาร์เตฮีอันวันนี้ก็ตีเฮลายอิเซอาพิอันขลายบรันช์ช่างขานินนั่นสินะอิสอยflying branch ค่ะขลายขานินหันลูดโลกิลาฮีกันลงหัวเวชินาทีวีอะเตโปนังมาเองเกสมิสไซล์ลำจุนนี่จะเรามาเซเฮ้สปีดจากเดี๋ยวนั้นเราหลานเวชินตาขลายเตค่ะเองเกอาริสเตอสังเวียเวมที่เตตินอินเดียเฮียนินรัสเซียเสียมฮีอะไรชินนี่เต้นกันเราเชียค่ะอินเดียเฮียนอาเซียมชัวฮีอามังตัวมันรักเตนี่เร่งเงี้ยรำดังตาฮีอะไรเลยตีไล่เตค่ะมินชานสักเทจวนมาสับเบอร์ risk ใครรอนส่วนกันเชีย risk จู่เนี่ยกันมาปุยเบอร์เนี่ยจะเนี่ยรอนส่วนจุดตั้งคันินกันรัม airspace เวนหิมคันเนี่ยเวนหิมนั่นจวนินเองกันมาหมดจนรัลทวมกันมาหมดรัลทวมค่ะ Air Force จวนินsmall arms นี่เตะเชี่ยมเลยวะกันมันเบอร์จู่โถน้ำมังair missile กะเตะ rocket bomb จวนิน guns กะเตะ aircraft anti aircraft guns กะเตะเนี่ยจวนินกันนับวิเบอร์จู่weapons คอยเนี่ยweapons จวนิน explosive เวกันเนี่ยจู่เนี่ยโถนะพอฮีอามาไม่จวนินอาทิตย์จะเทลวะเมลมาเตค่ะว่า destroy งดเทลวะ artillery มามัว weapons มามัวจู่riskที่ฮีเนี่ย military ฮีจวนินเองกี่มาเห็น risk อมโลนะฮีอมเลมเลวะ weapons เตปอฮีอันกัน procure จัง transportation จัง fitment จัง operate จัง disposal ทั้งอิน risk จู่อมเวกะจู่วังกันหาจวนิน risk อมโลนะฮีอมเตะเจียมเลวะเทน risk กับเราสร้างเดี๋ยวเล็กงาโถนาเตะ air crew ตัน risk กับเราสร้างเดี๋ยวเล็กจู่กับ ground crew เตะอินจู่risk ละมาจวนินก็สวยทีนี้เสียจู่มินหัวยังไงอินเดียอินอาเซียนอะไรตัวมังตัวIndian Air Force ฮี
tuna a inventory a chuanin tam tak hi Russian Soviet era until an aircraft le missile le hi alan itlang puya radar hi ramdang France changte Israel changte le ya chuanin missile hi India hianin DRDO mang hianin ama siam chu nge hi mana tum ve na sa tunan akash te po inductor on nitrana chuanin chulova ramdanga pon Russian lambel lovin ramdang hi abel chhodeu than to a tuna Israeli missile te po kan operate thana thlona hian a bikin Russian thlona hi kan lo leihnem em awang khanin voi lekhata han alo hlui pon replace tu om mailo wang khanin voi lekhata han replace top ai khanin zoimuangin ama siam chu ani lo pon Russia dependent to lo khanin ramdang hi abel chove tana kan Indian Air Force tan hianin sang khat zakwa somriat le phani khanin ria light combat aircraft Tejas project kha lo tan to amaro chu khami Kaveri engine siamantum kha a hlo tling talowa to pa chuanin aircraft chu siam chuani amaro chu engine kha American engine General Electric's engine mangin an siam chok ta tuna hianin a trial basis in squadron pani hianin an operate meka a hlo tling na chuna kina ala hria dang chu ani dak chu kan benga war sor mai ani le ilu nu a hian ikap to em field tak taka take example small arms te po hi actual combat om loi chuanin kan ka na ber hi chu firing range ania chu tiang bokin Indian Air Force hianin chu tia actual combat hi force ang point ala tong chialowa chu wangin a life ka hi chu ni alom big lo firing range le lama ne kan mang lo zon wan nei thak ram kha ala him tina kha ani de mai anga tro sang ni pak ria ta ti roi lu sang ni lep kwa January la okay ani le khalai lu a khan han lu le lok tai la age limit te omem kan chalai te hi lo lut ve don se ti kha kan chalai te min han shil te nia ka trong kam thiam lo plus ka du luat awang hianin ka soi boi noi thina khami thil kha ka soi mai ka hlau to mai ka ron print thapa he flying Air Force a chuanin branch hi a hlom lian pahnia thena nia flying kan tia chuanin ground duties tin kan thliar top ta flying a hianin a khal tu pilot kan ti le air crew jinga telve a thlona na poimo si navigator ti omta chuanin hei hi na exam hi chithum oma alu theidan hi NDA na conduct hi oma UPSC conduct oma UPSC hianin exam pani a conducta National Defence Academy le Combined Defence Service Examination tin NDA hi +2 zo alu turania kumthum kha NDA punea training anga chumi zo mani service academy Air Force lutur Air Force Academy lutanga Navy lutur Naval Academy lutanga chuanin Army lutur Indian Military Academy lut chawanga chuanin adang le hi UPSC conduct tho CDS exam oma hei hi graduate nuwa exam pek thainia heta point Air Force nge Army nge Navy lutur te kha exam performance zir le vacancy zir khanin a lot inianga chuanin kha UPSC conduct ania apani le na chu Air Force ne conduct le bokta Air Force conduct hi FCAT Air Force Common Admission Test tinia heta hi chuanin flying branch turte ground duties turte hi an la telveka kumtin hian exam zongjong hi kumtin voi ni conduct ziania chuan a pathumna hianin NCC special entry ti om vele bukta NCC a C certificate nei thei khopa I lo in manga I lo tling ni chuanin exam pe ka ngai ve to lawa school atang khan C ni tur chuanin college level ngai ta
khata izo C certificate nei chuanin example tang ngai lawa tikhanin interview direct direct chuanin NCC special entry a hianin in CDS a an seat nei 10% kha an hausaka chuan F kata an 10% po kha an ni tan NCC tan an hausak big thin ta qualification chungchang a hianin UPSC conduct reng hi ngai na thiam nan nga UPSC chu pass ngor tok ta Air Force lu tur chuanin kha commercial pilot license nei tura an criteria mamong deuh 10+2 a physics le maths lak kha animaya chuan graduation chu engpo graduation eng filatang polu theita a criteria bulpui ber chu 10+2 a physics le maths ani chon science background science background eng ngai chuanin age limit a hianin kum som ni tang som ni pali in car tana adil thaya commercial pilot license holder abikin DGCA issued ani chuanin kum ni age relaxation ani kum som ni porokleng an deal thaya chuanin Indian Air Force na exam conduct hi UPSC a claimin an a criteria sang thata 60% marks graduation marks nei ngaya chu adang lamna ania UPSC conduct le Air Force conduct da hen chu flying ni ta se ground duties lama hianin Air Force hian ala vekta UPSC in flying lo hi chu ala lawa Air Force hian ke ni ka branch angte aeronautical engineering branch te administration te logistics branch kan ti te accounts te education le meteorology branch te hi Air Force hian in AFCAT through hian ala age limit hi kumsom ni in atanga kumsom ni paruk in karania chuan in educational qualification to graduation with 60% ania chuan final year tan po exam athaya amaro chuan requirement chu back paper nei lo khani mai ani le khami exam tur khan nangma po helaya pasunga university college khan ipeta hemi exam hi engtin nge anlo ngai venang I kalu khanin I hemi FCAT hi lom lowa FCAT hi kumsang ni le som pakat khanin Air Force khanin standardized mumal tak khanin asiam chawta khami ma ka chuanin engineering knowledge test EKT gan tia chumi exam pe ka chun khami a venue ala khanin group discussion temin nei puita chuanin mitlem te khai state tin atang khanin lakhom ta batch min siam ta selection board pakhat bera khan min thon ta khanin kanwa state sang atangan lakhom anlo select to hon en khanin kanwa interview le ho thina tuna chon FCAT om to FCAT online ve kan he tuna hianin kumtin hianin thlama sa po khan heta nilita khwanin zwang to khwanin exam center khu an hanga chu tiang bokin October February October thla hian FCAT chon conduct je ne alom om chu thang thar te jok po khan chu February le October ra khatyang ang he purisanga ang inni du chuan ama ai thate po nyang chu khami kha inlo ngai ven don nya ti kha hei azara kan chha alom tak zeta ani le enge ke ma ni mizo thalai te a hian i ve shim eng pason na turin ti kha min han street te che ya ka article to po khai lo chiar chonin ka ve chu kan education system hi ani de ubera chanju kamu ve dana chon mana changa tun thlenga kan education system kan follow ber ni ka chu a syllabus oriented lu tuka career thanan hianin min puite chiam lo in ka ria school education ni mo higher education ni mo an tumber nia ka mu hi chu syllabus zo wadwata exam khamia institution ti ming thatna na exam thei chu tiang atana kai shwai ani berin ka chumi pialama enge kan thoanga chu tiang tur chon enge tangka yang ti kha education system hian anei te chiamin ka thelawa chu ka veiania mama chu ti rawala ka cha du chu ka thalai puite hemi hriat chuana hi high school atang hian nei tanila Paul som pas mange hianin enge kan tho du tunge role model ta na ka thanang
ti te hi he chuak thei tai la chan chu tunai social media chak to a engkim mai hianin eng profession ka zo chak ti te engang hnai ka thodu ti te hi interview mang te mo engemo mi work mang ten amu trau thei to social media khang ho te kha an follow se chuanin kan Mizo society te ngei po feel sang lo hlotling to te thok mek te mo thok to thin den oma ka tiang te ka zon pe a han zo kwal pe kha lo ti war le zol se tin chu ti an ti chuanin pol so mang he hianin an feel zo tur ka zo ang hi zo ve ro se ka ti na po ani ran pa chuang lo ma ro chu engemo an ma ani khan independent tak khanin hei hi ka zo du ka kong zo du chu ni an ti kha pol so ma hian the thei se chan chu pol so no chuanin kan subject khan te khan hnu mi lo phuar ta te kana na air force ta lo lu du ta se science lo lak lo kha chuanin angai nom to mi lo ta tiang khan chuan pol so ma nge hianin in chuak thei se thalai ta tanian ze nei taka an career goal set tu objective khan ei ran se an pol so ma nge khanin chuanin an college plus 2 thlengan zir pialama college an kaltheng pon an lekha zira khan objective nei deun an ziranga chuanin lotlin na po nge an nei thei thuai tun a hianin ka ring zo kani om hle mai ani le I career hemi I thang hi in thirem ka soitang khan ka thlan ani lawa pathian mi thlan sakania chu da chuanin ke aya rezok ina min thlan sakani wangin ke chuan a that lo na ka hrelowa ke ma improvement tur tam tak ka personality te kan character development tan na ka injina tur tam tak hi air force hain ka muin ka ria chumi tur chumi ya improve tur chuanin ya pathian mi lo dan yen ka ria ke man tam taka hianin character development kana ya chuanin social values thatak tak te kan ei pha tin ka ngai lut ber chu multicultural exposure kan ei hinia chan chu Mizoram a chuan nia hei kan society hi a homogeneous angrenga hei kan in chiap ya vaklowa society dang nen kha kema tan chuanin eye opener thalu tu kania multicultural exposure kan ei kha chan chu airbase a kan oma airbase a chuanin kan om ho mai ne lawa kan thok pitan kan khosa ho vek engkima khanin society social life in min connecta gathering tam takoma welfare activities tam takate khanin angkhat vek khanin kan om theiwang khanin keini mimaltan pialama nupui fanaute tan po exposure thatak nin ka hemi hi nakin zela ei ka thil hriat zawnan te he perspective ti zawnan po thil tha lenin ka hria nupui fanau kha iron soi zo ta kha engin nupui fanau te kha shwaizel the ni em tin nangmani service hi enge central service te alo ni ta a khata khan mani tan bai ba ka chung te tan ham that na dang te a umem kha bo kha min zo takin ka tia ka soi mai ka hlau do ron pe na kha po kha mani tan ham than ju ge ka ngai hlut ber athil tam tak om na chungin ka ngai hlut ber chu kami multicultural exposure ka ti te character development te social values te etiquette tam tak achan chu kami kan etiquette in zirtir hi man laya British hoina min zirtir khania ei tuna president tenen chlui kil hodon ponila kan etiquette nei kha hei a standard kha ainang vek ka tiang khop khan in standard sang kha etiquette le social values an kan neya ka atlu ka tia nupui fanau te nia family station le non family station hi clear ve nia kanom na a threat perception as irin kanom na kan base kha family station ni chonin nia chung coin quarter a kanom thaya ani lo chonin non family station ni om ve zewa air force a chonin army zon tama air force on om ve zewa
chu te kan om fu chuanin kan family te kha station danga quarter kan deal thaya ta te chuan lo om thei ta chuanin facility hi ma thave thokata medical facility a tha em ma kan based na hianin Medicare center kan ti maya chu community health center ang deuh tlukpuinia doctor pathum pali velan thutchil veta chuanin kan base atang hlavak lawa engemaw military multi specialty hospital MH kan ti mai military hospital hi om ve bok ta te chuanin kan refer tir thaya kan medical officer te kha chuanin chumi chu ala tok lo ani fo chuanin base hospital te kan nei le a engkim mai scan zong ti theina te lo om ve le a chuanin chu ai sang chu research and referral hospital kan tia Delhi oma ta chuanin engkim mai major operation atanga cancer treatment thlengin ani theve serving lai chun chu free of cost in kan avail thaya nang ma ni le kan dependent te zong nen khanin dependent ya kan register zong kha an avail thei veka chuan chu mi zo retired nu pon ECHS ti hi om le ex serviceman contributory health scheme ti hi chu mi mang chuanin khang ECHS khanin local area medical facility te khanin thohuna lo ne ya kan register chuanin kami medical facility kan expenditure te kan reimburse le thei ta chu medical lam ni se education lama hianin engineering branch atanga lutan hianin MTech te hi IIT atena zer chunjom le theya study leave kum ni himin petel boka chuanin university sang nen hianin MOU in sign na masters ti du pon ati theya service ti boy me asi lo khanin chuanin children education allowance te om ve a kan zirlai no pang te tan mamo an stationery and textbook mamo kha kan reimburse le thei thin boka chu education lam ni se travel lama hianin rail concession oma train travel ani chuanin 50% concession kan neya chuanin kum khata voi khat kan thlang theya thlonge rail facility avail kha kan place of work atanga India ram khoi mun apo khan kan du thlanna bera khanin free voi khat kan dependent zong nen kan jin thei bok ta chuanin airlines a hianin serving le retired tan hianin concession yom ve ne wa a fix chialova amaro chu average hianin 20% ang discount chu serving le retired tan hian DGC hian mandate chu airline ticket kan book hian chu yang concession chu kan ve ta chuanin welfare lama hian CSD canteen stores department hi omboka ta chuanin grocery items atanga motor thlengin kan lei theya chuanin kan airbase ten hen school oma ta chuanin school tha tak national level school hi an om thwa boka ta chuanin fa te kha an zir thei boka chuan loans hi banks avakal ngai lovin kan air force chung hen loan pe chok thei directorate om veta house building loan atanga educational loan thlengin dil be thei boka chuanin wives welfare association kan dime air force wives welfare association hi sarkar pon shriat pui NGO ania chu anni chuanin scholarship scheme tin ne ya fateta na scholarship avail thei te kha anni ponan boy pui renga chon chu lawa wives welfare association khanin hostel te an run thin ta chu teng te po chu avail theya college kaltan chu te hostel zone boy ngai lovin khami rana khan kanwa omve chat thei boka chuan thupui berle atopna tan pension ombok ta pension hi ainang lova officer entry chuanin a pensionable service kumsom ni ania kumsom ni service no khanin early retirement la khanin pension hu thaya officer lo airman entry hen kumsom panga service yanin pension hu thai bok thatle mai adro tham thatna ri hot mo ngai thak tham fe kha omania pathiani na pe fu chat hle mai che te ro alom om ko tia ani le mo mei chia an ve mei che tan a thei ve thawem ti lai te kha the
chu te han soi ta ka chuan Indian Air Force hi hemi service pathum Air Force Navy Army an gender neutral ber ani hialanga achan chu Army le Navy te chuanin khami a combat arm big a hianin me chada hi an la hrea tun thleng po hian ma chu amaro chu Air Force chuanin fighter pilot tu te pon me chia lo indak nol to a tuna hen MiG-21 atanga MiG-29 Rafale thleng pon me che pilot hi anom fer fur ton ani le i Mizo a hianin engzat nge Indian Air Force heta the nang mani service anga hian lut to lut to ti ommek te ne ommek ka hriat swalo chuanin 1963 lut kha upa ber nin ka hria wing commander lalnging lova chumi zo chon 64 lut khanin ka hria wing commander zoma chumi nuwa 1966 lut nin ka hria wing commander jelen mingliana chuanin an retirement kha 87 khanin ka hria chumi nuwa chuanin sang ni lep kwa kan lut le ta kei ka becha khanin kei le ka lu rol pi pakhat wing commander jerry lal chung ngom boka chuanin chumi nuwa NDA tanga lut lalrin sanga oma squadron leader lalrin sanga om boka chuan chumi nu le chuanin lalrin sanga nu khanin squadron leader lalrin chana zote om le boka serving chu pali kan ni chu tuna chuan lo to te ne pasari me cha kan la nei lo me cha han ve wat se la ro i kan thalai te abik takin kan me cha te kha tun la ya chang ula i ron di ve nge ula kan dua ani le kha ham that na ringot po kha thata me ta in service kha engza nge in lak thatin nia sarkar na tokan dengin sarkar pay khani maya level 10 atang kan chana level 10 chu tonjonin group A gazetted officer lo khani maya chuanin ma se allowance om ve ne wa military service pay hi exclusive dewa military tatan min pay kania chuanin adang allowance ne flying air crew ni chuanin flying allowance te lo ama chuanin engineering om chuanin technical allowance te lo ama katiang khanin allowance ne oma tun na hianin level 12 akoma level 12 chu engkim ne na combine chuanin net chu 1.3 angvel thale me a tro nupui papa du om tak in nei boka chom ne don le me a tro lano pang box ya alom om le me ani le mo ni tuna lung de ya wing commander ni lo om ta a ma in khoi muna tenge lo om to ka posting masaber khan ka soitang khan missile lama specialized kani wangin missile squadron ka oma ka posting masaber kha ta Punjab Jalandhar district ka khon kom thina kan hun poi mota kania fighter base changtlung berte jinga mi ne Indian Air Force appoint chuta chuanin missile squadron ka oma chumi nuwa Gujarat missile squadron a thokom le a kum thum le chanwe kom nu khanin ta Gujarat miron post le ta chuanin ka third posting kha squadron ani tolwin etiang kan training institute bikin missile training institute hianin instructor to khan in post recruiter ho kha ma kan training kan local tlang ha min lo jitu tu te ang na ka chal vele ta te khanin training ha ka pe vele ta chu kum thum le chan ve no khanin heta Shillong amin post ta Shillong khanin tuna kan hang tho surveillance airspace surveillance lama khan ko ma tuna ka posting anan heta lungle ko chuan ani wing commander chunga engela om wing commander hi nya promotion dan hitlemen so i dole kela officer rank masa ber hi junior ber hi flying officer kan tia tu chu kan thria thiam thei dan chuanin army zone lieutenant an tia navy sub lieutenant an tia kha rank masa ber ka kum ni chalanga ya adota chuanin flying officer dota flight lieutenant kan tileta kha kumli kan chalya chu kum ruk nuwa
squadron leader kan ni le ta squadron leader kum sari chale ngai ta chuanin kum som pathumna wing commander kan kaya อันนี้ส่วน time bound promotion time bound alania wing commander thleng hi okay wing commander hi exam te clear a engma record cha te ni lo chuanin an kai tlang pui kai lo chun om ve thowa ase tam jok chu kan kaya hemi zo chuanin group captain kan te hi chu colonel equivalent ni army chuanin group captain hi select rank tania select rank hi kum som pariat service na chang hian in consider thin ta voi thum chan zoma so som pariat som pako som ni service a khan chu tan thlin chuanin นี่แหละละกันดูเลยไม่จะอปุริสาคนชัดตักเป็นเปีย select ranked จูอินี่ง่ายเถิดกันดูสักเจ้ากันนินหัวเลยหุ่นซอนเรานี่ง่ายหรอ นี่ตรงนั้นเลย หุ่นชัดตักเป็นเปียกันหรอแม่ โอเคก็ลองดูตัวแก Suzuki team 1-2 for them. Juan Mia. Countdown is on. Van Wallace. Oh my goodness me! Take a look here. He's up. Inside that shot. In turn 6. Greatness is knowing what you are capable of. From the champions of MotoGP 2020 comes the new Gixxer, born of greatness.